Evo, nalazim se ispred špilja jedno 30 milja zapadno od Kansas Citya i u ovim špiljama se čuva hrana na jako niskim temperaturama. Inače, kad je ljeto ili zima, stalna temperatura špilje je otprilike oko 17 stupnjeva, a pošto je ovo namjenski špilja za duboko zamrzavanje hrane, onda uz pomoć strojeva on to spuštaju ispod nule. Govorimo o Celzijusima. Evo, vidite kako to izgleda. To je jako duboko unutra. Onda je to ispregrađeno u neke manje prostorije. I naravno, vjerovatno, od vrste i tipa hrane drže nisku temperaturu. Sve ovakve špilje su u biti u privatnim rukama. Znači, ti prostori se najvjerojatnije mogu iznajmiti svim koji su zainteresovani, znači velikim tim korporacijama koji čuvaju hranu. Tako da, Amerika je, znači to srednji dio Amerike je puna ovakvih špilja. Ne mora biti namjenski samo za hranu. Recimo, imaju i fabrike unutra. Sad, mislio sam nekad davno da je to bila namjena iz hladnog rata između istoka i zapada. Međutim, nije. Ove se špilje počele kopat i ranije ranije od Drugog svjetskog rata. Tako da imaju starost možda i po 70, 80 i 90 godina. Ja sam inače dotjerao 20 tona malne ili kupnje, ne znam nija što je unutra, zamrznute, čekam da me istovari i onda nazad za Kansas City. Eto, toliko.